ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Имрӯз дар бораи яке аз телефонҳои легенда беҳтарин ки бисёр бачаҳо хоҳиш карданд мо оидин абзор кунем. Аз ин ҷо мо тавсия гирифтем ки дар бораи Redmi Note 8 Pro абзор карда ба шумо нишон диҳем, кушода нишон диҳем ки дарунаш чӣ хел аст, чӣ хел оперативни памят дорад, чанд гигабайт камера, хулоса ҳамаашро. Ин телефон имрӯзҳо легенда шуд ки бисёр блогерҳои популярни рӯз дар бораи ин видео карданд, дар шаҳрҳо буромуданд, ба кӯчаҳо ба мардум нишон доданд, яъне дар ҳақиқат таъриф карданд ки ин ба таъриф ҳам меарзад. Хай ҳоло кушода ба шумо нишон медиҳем. Дар видеои гузашта мо яъне процессори кори ҳамун телефон равонкуниро нишон дода будем, яъне чӣ хел телефонҳоро ба почта равон мекардем. Ин видеое ки мебинед. Бисёр бачаҳо занг заданд, қариб ки ҳазорҳо звонок буд, вале мо успед намекардем ки ҷавоб диҳем ва бачаҳо бисёр мепурсанд ки чаро нархашро дар видео нагуфтӣ. Бахшиш мо камакак саросема будем, ҳамин ҳисоб нархашро нагуфтем ва ба он касоне ки обратно занг зада натонистем бахшиш мепурсам, чунки звонокҳо бисёр буданд, зиёда аз 500 пропушени монд. Мо обратно занг зада натонистем, чунки умуман вақт набуд. Ва дар ин видео бошад ҳатман дар бораи нархҳои телефон ба шумо мегӯям. Ин бо хоҳиши худи шумо аст. Ин Redmi Note 7, ин ҳам яке аз телефонҳои беҳтарин ки то ҳол харидори худро гум накардааст. Ҳар рӯз ҳамин бисёр заказ мекунанд. Нархаш 12800 чӣ хеле гуфтам. Телефони дигар Redmi Note 8, ин ҳам яке аз телефонҳои популярни модели нав ки ҳоло бачаҳам ин бисёр заказ мекунанд. Нархаш бошад 14000 меистад. Стекло подарка, доставкашам лубой станция метрои Москва курьер бепул мебарад. Дигар ҷо тариқи почта равон мекунем. Акнун A50, Samsung A50 аз ҳамин рӯз нархаш 15500 мо аксия кардем. Чӣ хеле аксия буд, боз ҳам аксия шуд. 15500 рубл, чихол, стекло, доставка ҳама дарунаш ба. Инчунин Samsung A30 бошад, аз ҳамин рӯз 13000 меистад. Ин ҳам чихол, стекло, доставка ҳама дарунаш ба. Телефонҳое ки падарочни, масалан хайскрин, не мо аллакай упаковка кардем. 7300 рубл меистад ин телефонҳо, 32 гигабайт памят дорад, отпечатки палец дорад ки аз ин ҳам имрӯзҳо бисёр мардум мехаранд. Инчунин дар бораи наушникҳои беспроводной гуфтаниам ки ин наушник нархаш 2000 меистад. Мо аллакай 2 моҳ истифода кардем. Дар видеои гузашта дар бораш гуфтагӣ будем, дар абзори гузашта. Имрӯз ҳар як модели ки мебиёяд склад ба мо як том медиҳанд барои санҷиш. Ин модел баъзеҳо занг зада мепурсиданд ки яъне моделҳои камтар қиматтараш бошад аз ҳамин Samsung, аз ҳамин наушникҳои беспроводной баъзеҳо мехостанд камтар қиматтараш диҳанд. Ин AirDots Pro, ин ҳам модели нав ки нархаш 5000 меистад. Хай касе ки имконият дорад метавонад аз ин харидор кунад. Касе ки масалан имконият надорад метавонад ина нархаш 2000. Ин ҳам яке аз наушникҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад. Хайр дӯстони азиз, ба ҳамин рақамҳо занг занед, боз маълумотҳои пурра медиҳем. Аз акаи Ҳабибулло хоҳиш мекунем ки ҳамин телефонро барои бачаҳо абзор карда тиҳанд, чунки ман камтарак саросемаам. Аз ҳамин ҳисоб ман хестам. Хай абзор карда метиҳед. дӯстони азиз, касе аз шумо мехоҳад ки ҳамин Redmi Note 8 Pro бепул соҳиб шавад, ба шумо тавсия метиҳем ки ба силкаи ин видео ба описанияш назар кунед. дар бораи силкаи шабакаи ширкати Давом Маркет. дар он ҷо ширкати Давом Маркет шабакаи худро кушодааст дар YouTube ва дар он ҷо ин телефон ба бозӣ гузошта шудааст. рӯзҳои наздик яке аз соҳиби худро пайдо мекунад. дар он ҷо оиди шартҳояш гуфта шудааст ки чӣ кор кардан дар кор ки соҳиби ин телефони беҳтарин, телефони зебо бишавед. ҳатман баромада назар кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ тавре ки аллакай огаҳ ҳастем, дар шабакаи роҳнамо қарор дорем. бародар Мубориз хоҳиш карданд ки мо дар бораи Redmi Note 8 Pro, яке аз беҳтарин телефон ки чӣ хеле Мубориз гуфтанд, дар Россия қариб ҳама блогерҳои рус ҳоло ҳаминро телефонро абзор кардаву ба дигар телефонҳо тест кардаву сравнид кардаву ҳамин корҳоро бо Redmi Note 8 Pro карда истодаанд. манам мехостам ки имрӯз телефонро кушода ба шумо дар бораи ин каме маълумот бидиҳам ва бо саброна то охир наворо тамошо мекунем ва мебинем ки чӣ гуна телефон аст Redmi Note 8
Pro. خب دوستان گرامی، Redmi Note 8 Pro برآورده شده است در سه رنگ. رنگی تیومنی سری، رنگی یعنی که خاکستر رنگی کمتر تاریک و رنگی سفید و باز رنگی سبز. ما امروز رنگی سبزش رو گرفتیم، یعنی که پامیتی 128 گیگابایت هست، باز 64 گیگابایتش همین دو نمودش برآمدگی است، ولی اپراتивни памяти هر دویش هم 6 گیگابایت می باشد. 6 با 64، 6 با 128. خب دوستان عزیز، مثل همیشه ردمی کمپانی Xiaomi ردمی با ما چخول روان میکند. مثل همیشه بسیاری ها همین از ما تلفن های ردمی نوت 7 میخرند. بهترین تلفن است، گفتیم اون باریز قریب که لگند شدگی است، نو وابسته از اونی که چندین مدل ها بعد این برآمد، لیکن این رو هولو هم مردم میخرد. در این مدل نوت 7 چخولش از این طرف هم برآورده می شود. بسیاری ها چخول رو از این طرف میگیرند ولی این رو این خیلی نمیکشویند و بعد ما رو زنگ زدن میگن کنی همون سوزنی برای سیم کارت رو کشودنش، از همین خاطر این خیلی کشوید. من این خیلی اکی رو بسیاری میدوند، حضور برای اونهایی که میدوند، من خفه نشوید. باز چخول دارد ردمی نوت 7 نوت 8 پرو، همه‌اش قریب دارد هم شرکت ردمی. بیا زودتر من شده با شما نشون بدهم تلفن بهترین رو که بسیار رنگی زیبا است. خواهش میکنیم که کامera رو نزدیک آورده رنگش رو با بچه ها نشون بدهید. چقدر که دیده ایستاده اید، رنگش رنگی سبز میگویند، گرین نوشته شدگی در اینجا، ولی مثل وای است، مثل بنزین وقتی که در اسفالت میریزد که مانند همین است. یا اینکه جنگل رو از بالا میبینید که یعنی که تیومنی لس میگویند که همین خیلی است تقریبا. دوستان عزیز ببینید چه خیلی زیبا است و در اینجا یک تا دو تا سه تا کامراش در اینجا است و یک کامرا دیگه دلنا از پراش است و دوینه ویسپیشکا اینجا باشد. ادپیچت که پلیس جایگیر شده است و چه در اینجا ما میخونیم آی سوپر کامرا است. این یک رژیم است برای سیومکا کردن، بسیار رژیمی این در فقط همین ردمی نوت 8 پرو جایگیر کرده شدگی است. و باز چی است در اینجا 64 مگاپیکسل. اگر شما دیده ایستاده باشید، ندیده ایستاده باشید، ما کارتینکاش رو با شما نزدیک کردن نشون میدیم. 64 مگاپیکسل، این یک در یکم تلفن من تا هول ندیدگیم. در اینجا هستند تلفن های ردمی نوت 7 48 مگاپیکسل، ردمی نوت 8 یعنی که دوداری خوردیش است گوییم، ردمی نوت 8 48 مگاپیکسل، ردمی نوت 7 هم 48 مگاپیکسل و ردمی نوت 8 پرو الکی با 64 مگاپیکسل. اکران باشد 653 هست و پروسسورش یکی از بهترین پروسسورایی که خیلی G90T میگویند، یعنی که производительностью بهت با قوت است، یعنی که زودکاریش و سیستمش ریتکا و اخلاجدینی دارد، یعنی که خود رو خنک میکند وقتی که ما او رو نگروزکا میتیم. مثلا بعضی بچه‌ها هستن که بازی های آنلاین بازی میکنن، در اونجا کماند نگیره هست، بسیاری ها هستن و کارتینکا изображение زیاد هست، حرکت ها تیز هستن، هم اینترنت скорости بلند در کار میشود، هم پروسسور اپراتивni память کار میکند و تلفن البته که جوش میشود و این سیستم های самоохлаждение دارد، یعنی که خود رو سلقین میکردگی، یعنی که پروسسور رو. و اکومولاتورش از همه چیزی اساسیش 4500 میلی امپر چارج میباشد که از یعنی که پکلینی پیشترش ردمی نوت 7 4000، ردمی نوت 8 4000، حتی از سامسونگ A50 هم 4000 است و همچنین 4 گیگابایت اپراتивni память اینها دارن، ولی این باشد اپراتивni памятش 6 گیگابایت است، 6 با 64، 6 با 128. خب دوستان عزیز، این بود معلوماتی درباره ردمی نوت 8 پرو. خب حالا من میخواستم درباره همین ناوشنیکی که بعدا برآمد با شما یک کم ترک معلومات بدهم. коробка رو گیرید از اینجا. بیشتر درباره ناوشنیکی این گپ زدگی بودیم. دویم ماه است این رو ما خود استفاده کرده ایستاده امروز دیگه بهترین است. همین 3 ساعت 2 ساعت نمیخوالی در گوش مونده و گرفته قریب یک هفته استفاده بوده، بعد ضریت میمونه، باور کنید. و همچنین دیگرش برآمد که اینش پرو می شود، یعنی که کمپانی می میبرد ردمی و پرو
наушникҳо беҳтарин ҳастанд ҳангоми дар гӯш мондан. Як садо мебарорад ва ту мефаҳмӣ ки наушник дар гӯшат фаъол шуд. Яъне беҳтарин наушник аст, нисбат ба ин камтар калонтар менамояд ва баъзеҳо гуфтанд ки садо аз ин хубтар мебарорад. Албатта ки чизи қимат аст, вале аз ин ҳам шикоят надорем. Ин бошад 2000 рубл меистад ва инаш бошад 5000 рубл. Ман ҳамихел инаш дар гӯш ҳамихел ҷойгир мешад ва инаш бошад мана ин хел. Ин камтар сабуктар менамояд, вале агар нафароне ки мисли ман риш доштагӣ бошанд, камкам дар ин ҷо расида садои риши худатро мешунавӣ, хирхир карда мехарошад наушникро ришҳоят. Ман ҳамин хел аст. Кадом стилаш ба шумо маъқул аст, ҳамонашро албатта ки истифода бубаред. Хулоса телефон ҳамин аст. Беҳтарин сурат мегирад, беҳтарин зуд кор мекунад. Оперативка 6 гигабайт ҳаст. Дар комплектатсияш чӣ дорад? Ҳоло мебинем. Як зарядник Redmi ҳамин қадр чиз метиҳад. Зарядник Type-C аст. Быстрая зарядка, яъне ки зуд заряд метиҳад дар давоми 1.5 соат аз 0 то пур шуданаш заряд метиҳад. Албатта ки инам Type-C аст. Ҳамаи вай дарунаш чизоаш сабфед аст. Худи телефон сабз аст. Боз чӣ гӯям? Ҳар касе ки мехоҳад аз ин телефон харидорӣ намояд, нархаш 64 гигабайташ 16500 меистад. 128 гигабайташ 17500 меистад, 17500 рубл меистад. Телефони A50-ро Чиқадин Бориҷон гуфт аксия кардем. 15500 рубл, стекло дар болояш, чихол дар болояш ва доставкааш бепул. Дар Москав то ҳамаи метроҳо курьер бурда метиҳад. Дар дигар областҳо бошад, тариқи Почта Россия Муборизҷон ба шумо равон мекунад. Ва ҳамчунин Redmi Note 8 ки дар навори гузашта дар борааш абзор кардагӣ будем, 14500 буд. Инам аксия шуд. 14000 туғри аст. Стекло, чихол, падарка, доставкааш низ бепул аст. Ба рақамҳое ки мебинед занг занед. Аз видеои пешина Муборизҷонро қариб девона кардан. 1000 нафар занг зад. ҳоли Муборизро дида ҳам механдидию, ҳам гирияат меомад. Қариб 1000 нафар занг задан, 500 тааш ҳамин пропушни шуд. Баргашта занг зада натавонист, чунки умуман имконияташ физически успед намекарда меодам. Аз ҳамин хотир бисёраш нарх мепурсиданд ки ҳамун видеое ки шумо кардед кани нархҳояш, барои чӣ нархҳояша нагузоштед, дар комментария бисёр навистанд. Мана хай нархҳояшам ба шумо гуфтем. Ва Redmi Note 7 легендаи мо аз ҳамин телефон 500 та ба савдо рафт. Қариб ҳама мехаранд. Онҳое ки харида буданд боз сетаи дигар хариданд, боз дутоӣ хариданд, боз хариданд, чунки 8 моҳ шуд аз ҳамин телефон фурӯхтанаш мо оғоз кардем. То ҳозиро ягон кас шикоят накардааст, ягон кас бад дар бораи телефон отзиви бад додагӣ нест. خب دوستان عزیز نوارو کمتر دور درازتر کردیم. با دقت همه شما تشکر میگویم. اوید یگون فونکسی تلفن ها، یگون نمودی اکسسوار ها، اوید یگون چیزها اگر شما میخواهید که ما با شما یگون چیز پیشنهاد کنیم، مرا در زیر کامنتار بنویسید. نوارو با یار دوستان خود پدیلیت کنید تا اینکه از نمودی تلفن ها، از پارامترهایشان کم و بیش که معلومات هایی که ما دادیم خبردار باشند. و چیزی که شما می‌خواستید از ما بشنوید ولی ما نگفتیم، بنابر کمی تجربه‌مون از همه شما عذر می‌پرسیم. دوستان عزیز، مثل همیشه سربلندی شما رو آرزومندیم. آباد و سربلند باشید.